Voilà, et assalamu alaikum wombendar de Jama TV, assalamu alaikum téléspectateurs de Foy Salmini goto be inde mum e ka jodi e ka toli e ka woni e ka wawi wonde ara hande kadi yewti ka émission men wiyeteɗo Ndaroyida ɗo gandi émission men no tous les jeudi 22h ko émission wiyete Ndaroyida ara jama o fof pour no faala andude ko honɗum woni addata émission ko honɗum émission atta à chaque tous les jeudi donc ara hande kadi yewti ka émission men ko nowiɗo non ka plateau men Jama TV minna ɗon en salmina nidiraɓe men ɓen e babiraɓe men ɓen e kotiraɓe men e baɓɓiraɓe men ɓen e kala moɗo daroma en tout cas ino andi chaque jeudi 22 heures so yoni yara no ƴetti jooɗi ka salon mum no habbi émission je bela jooɗi ɗo donc ana mi salmini on e salmine kadi e nidiraɓe men ɓen e babiraɓe men ɓen ɓen dawroma toujours en tout cas haray Allah no tawi ko satti hoore mum lawlan ɗon e itta mbiyoro jam moƴƴere noon ɓe wali ɓe yallah dikkimɓe donc haray hande noon ɗen mbaɗi surprise diallo iɗon andi alliance de la sous-région sinno no mbaɗi surprise haray surprise ɗi aray à chaque fois ɓe mbaɗi surprise donc hara surprise on noon ko on ɗum ɗo andi ande mbaɗi no grands artistes guiɗe Sénégal wonɗo laguine mena fewɗo ɗo imo ari ɗo mais ɗon andi alliance guiɗo Jama so wi produit moƴƴuɗo accata goɗɗo ƴetta ko ɗum waɗi simin hewti tun ha kanko o hewti tun ɓe inni ko ma o tawe ka concert alliance de la sous-région bimbi julde donki grand théâtre de Dakar kanka ɗo absente parce que monde une artiste sa jusi waɗi salji a heɓali image mo falaɗa on haray koye ma woni c'est pour cela hande o hewti ɗo comme bono wiyete o e yahay ka résultat o ɓe holla ɓe daron clip on vidéo on anno ko hombo wiyete on mi woni wonde régime sa waɗi pré mahin taw ɓe dara ko hombo addu ɗen hande ka Jama TV ka plateau men ka émission Ndaroyida. Merci beaucoup. Tawuluda là-bas signé Tama Diala. Tama Diala hewti ka plateau men Jama TV. Tama Diala, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. No marsude da jan. Yettere Allah boy. No kon dum fewndi. Way sina ko alhamdulillah ko jantum fewndi. Mi falla Jama yo andu ko hombo woni Tama Diala ko hondu woni Tama Diala. Okay. Hoko Tama Diala harahimo majaworaga oyohimo fina wodawaye mosanangari hino welalan daranangari hino welalan fale majabe hino welalan kidamo yo Tama Diala. Tama Diala. Ouais. Pour la première fois que Jama TV. Ouais. La Tama Diala vraiment clip makon clip di labama. Donc musical lon kadi miɗo andi hiɗa wakkili Tama Diala e seeɗa wawi expliquede lan ko région hombo jeeyaɗa ene laguine e ko honɗum Tama Diala waɗayno avant o wadde musique. Ok, min région amin o nder laguine ko Boké komo wata nodditorde ɗon par ce que ko Kundara mi jeeya saare amen nden tigui d'accord woni kamen d'accord mawɓe amɓe noon ko labbe iwi ari Kundara ɗon famille jigo kan no labbe ton hay min tigre hoore an e kaydi jambu programme jambu lan sansude mi wattira labbe parce que ko ton hakkillande ɓuri nangude ɓuri suusude kadi pourquoi hakkille maɗe nangali Kundara anti ko Kundara jeeyaɗa fiwnu bon par ce que min mbiɗa andi Kundara no waɗi solidarité moƴƴa ɓe yiɗimo maɓɓe hande si ɓe andi tun Tama Diala no Dakar ɗo kamɓe tun ɓe hebbina salon grand théâtre mais pourquoi change de nationalité donc wona hay fus waɗ ɗum par ce que Kundara faydi mi waɗani ton ɗum ɗo wiyan on few bon ko Sénégal ɗo mi ɓuri wonde mi woni Sénégal ɗo seeɗa mi woni Mauritanie kadi seeɗa mi woni Mali Bamako seeɗa mi waɗi kadi Algérie seeɗa bon ɗum ɗo fof koye nder ya ara Sénégal ɗo noon ko ɓurlan tongude ɗo ko ɗon ɓuri neɓude fof komi yalti kon ko métier mo wonno wadde gollude Sénégal ga donc yaari noon mi golli métier on ha mi lanni ɗum ɗon si mi fuɗɗi noon yaltude premier sortir on mi ari Tambacounda bon mi golli ɗon golle garage donc ari mi udditani ode en place mi golli ɗum ɗon ɗon seeɗa après mimmi ɗon mi ari Dakar ɗo waɗi journée goto après mi yawti Mauritanie. D'accord. Yawɗa Mauritanie wonoɗa ton kadi combien de mois walla combien d'années wonɗa Mauritanie? Bon Mauritanie mi waɗi ton 7 mois. 7 mois.
ɗum fori ko golle garage ɗon da gollude non murtani na golle garage mon no gollude ton ko business ok merci beaucoup est ce que hari on sa fuɗɗike yimude ko waɗɗa wonɗa waɗi ɗum ko fof ka hari a fuɗɗaki yimude bon on sari mi fuɗɗike no yimude mi fuɗɗike tossude on sari mi halla yiɗi musique o moƴƴa mi tossayno mais hari mi arrestrani song ha 2017 waɗi la première fois natugol e studio arrestra bon mi arrestri tawi ɓayi ko giggol ngol heɓi doole e hunde waɗi mi arrestri songon kono songo moƴƴani rewan lawol komi faala ɗon bon on ɗon son mi ittirimo noon ok yaari noon ha mi iwi ɗon komi iwi Sénégal ɗo mi yahi Murtani ɗum ɗon fof woni hande kadi mi kalmi mi ala yimude taw melan tossude ha ko mimmi to milan yaade ɗum ɗa Mali Bamako mi yahi Mali Bamako après Tombouctou bon ko ton mi yaltini deuxième song on Tombouctou Mali ka tuaret ɓe wonto ka tuaret ɓe ɗon noon ko robel wonto mi yaltini deuxième song on e troisième song e quatrième song ɗin titiri kon ɗum ɗin ɗi sonji bon goɗɗi ɗi mi yejjiti mais songo ton ko village amen on wonno rande hommage on non titre on ko akadaso songo ton goton non ko bon mi yejjiti hay goton parce que ɗin non fof ɗi rewano lawol normal ko yelali mo wano ko yawɗa ka oya honno ka studio comérien jon ɗo oɗo Fakri andi Fakri ko ɗo wonno donc minen takidi e Fakri donc ko ɗum si mi nani en comérien no tum mi jalay par ce que mi ɗandi pay ko wakkili ko kañum kadi par ce que ha Sénégal ɗo ko kanko fuɗɗino wonde se ko taw se awadi henno ɗo e studio janno ɗo o tawi o wata wonde ɗo yo yaw ɓoy chance laggine alors maintenant depuis fuɗɗiɗa musique par exemple ko combien de année waɗi ɗum ɗo par ce que mi sikki tum ɓoyi ko fuɗɗa musique mais neɓar ko fuɗɗa yaltinde musique bien sûr laaɓi bon ko bila mi fuɗɗi e tossugo répétugol musique on bon ɗum ɗon neeɓi joni bila mi fuɗɗi répétugol musique on tigi hara ko tigi ko jokkugol ngol tigi ɗum ɗon ko bila 2020 mi fuɗɗi tigi depuis 2020 fuɗɗiɗa ça fait 2020 22 23 donc a neɓani taw musique o moƴƴa e côté ɗon acca ƴetten premier auditeur ala autrice kaldi assalamu aleykum on jarama ɗo e jang hiɗon maake on ɗo noddami on to ɓeydon dande ɗen seeɗa min ala maynande grand Sénégal wakam ko wakam on ɗo noddude d' accord haray hande en mari artijo molanaɗo wonɗo e premier artiste ɗo laggine on ari pour le grand théâtre ɓe namo Tama Diallo pay kon Koundara kon ɗum marɗa ko yewta on ɗo an kadi hande en tant que mélomane menen ko video no momen ka d'accord merci beaucoup mi sikki tun oɗo o heɓulaki pour e yewtu par ce que dande makko no raɓɓi ɗi acca 78 116 82 38 78 116 82 38 kono woni numéro téléphone on yewde e artiste on uniquement sa nodda lan s'il te plaît yewde e artiste jom par ce que kon ɗum invite ɗen hande min ñande o ñanɗe wondi ɗo haray ko teddugalle mum donc ɓayi voilà har keɗa fuɗɗi bon fi woni fi komi ɗumanni kon ne fi ko yimmata kon komi yimmata kon ok ko 2020 mi fuɗɗi tossugo musique on tigi 2020 hari 21 woni mi yahi Algérie bon ko naɓilan kadi tawi on sayi musique on lanni nangude woni moyen ngala mi décide joni mi essay yawgol ndara haysi mi lumboyani hara mi heɓa o moyen ko mo wata yaltinirande hoore an soñji d'accord bon ko noon mi gerdi mi yahi Algérie mi ɗumanni ay mi golli ha mi ɗaɓɓi relaxion ji ha mi humpiti ko studio won ton e on ɓe gollata ha min gandodiri hande kadi on sa mi ɗumanni mi yewti fi programmation min yewti fo ha min fottani mi yoɓi mi golli on ɗon premier son 2021 ka décembre ɗum waɗi mi golli ɗon premier son on on sayi
min ni joni mi fala kamo lansande hoore am ɓay woni min o mi sibaga sagam mi ɗumanna mi recherche goɗɗo lansana lammo bon ko ni mi recherchiri on say mi jentotono soñji boy mi nana signe guiɗo jama on ouais bon on say noon mi recherchiri page maɓɓe on ka Facebook tu mi yi ɗon WhatsApp on mi appi non mi contactri ɓe Allah holli kamɓe kadi ɓe sattinani ay on say mi yewti ɓe faale hande ɓe inni lan joni mi habbuɓe noon mi girdi seeɗa on say ɓe mi explique ɓe ha ɓe faami on say ɓe ni lan d'accord mi addani ɓe songo e no mi waddir noon ɓe lansi ɗum ɗon ko nder ɗum ɗon bon alhamdulillah passé songo yahi o waɗani lan kadi sabu jano songo gaddani sabu jano songo waɗanima sabu jano Tama Diallo depuis 2020 21 fuɗɗa wadde musique tigi tigi lawaɗa répété no tout ça depuis 2020 2023 mi yiki 2 clip ko ɗiɗo tum waɗɗa ka no wodi clip uji ɗi waɗɗa ko combien de son kadi arisirɗa hara clip waɗa depuis 2020 bon ko deux son mi waɗi ɗum ɗon 2 clip ɗin ɗon mi waɗi depuis 2021 ha 2023 mi waɗi 3 sons 2 clip 3 sons 2 clips d'accord ok aray en artay ka plateau men Jama TV daren clip goto arten e Tama Diallo par ce que ɗon andi en yaha joni ko honɗum woni sabu addimo ka plateau ɗo mais en artatu naaden e juge on jama on andali ko mbo wiyete Tama Diallo ɗon andi toujours haray kundara ɓen fof yo heɓulo ɓiɗɗo maɓɓe on hewti e nder Sénégal ɓe bokke ɓen fof yo heɓulo e ka région de bokke o jeeya haray yo jamma on fof kadi heɓulo laaɓe ande ɓiɗɗo mon on hewti nder Sénégal bimbi julde donki waɗa face à face e mboma wendu e kajjatu leluma ɗum ko teddugal e mon avec alliance de la sous-région maydaren kajjatu leluma arten e Tama Diallo encore 38 allo merci beaucoup aray en signé kajjatu leluma memaɗa a memali ko memete ɗon Tama Diallo noon ko giggol addi en yewta e problème musique makko seeɗa aka Tama Diallo à partir de hande par exemple artiste guinéɓe ɓen buy no jooɗi lagine no yimude no wawi yimude kono fayda ɓe ala e label ji moƴƴuɗi walla label ji ɗin ƴetta ɓe ha wona seeɗa tun bonna carriére maɓɓe tawata ko intérêt personnel est ce que Tama Diallo no e ɗin affaire ji par ce que sincèrement parlé anon artiste ɓen côté ji gonɗo waɗa ɗum songi trop e côté walite gongol surtout ma e côté musique wat ton ko bien sûr hono woniri donc kadi bon woɓɓe no heɓude label ji ƴettoɓe ɗum taw no charge complet e projet ji kendeji kadi ta no yalta bon woɓɓe kadi no toon no heɓude label ji tawa haysi wonanno hoore mum no ɓuri ɗon don ɗum noon fof no wona ka sens min nataka ka mbawdi par ce que no woodi wawɓe ha kono hara a heɓani sens wallitotoɗo ɗum kendejo eyyi woɓɓe kay no heɓa sens hara wawata ala talan fus heɓa sens heɓa wallitotoɗo ɗum hara ko kendejo donc ɗum noon fof ko ka sens wata wonde eyyi ɗum ɗon noon ko probléme jano est ce que Tama Diallo numari manaje ma ɗo ɗawrama kanko jeeri objeji makko ɗi bon min nata ala dey kono noon ñiiɓani fewnoɗa gollande hoorema ñiiɓa par ce que en tout cas wi biographie ma on a yeehi haɗo e Algérie pour juste ɗaɓɓugol no wonirna hoorema gollana hoorema ok Tama Diallo no bon fi ɗum ɗo mi yeehi ha to mais ko artiri lan kon ko woɓɓe wonno lan sutende ok ko ɗum artiri lan ko ɓen ɗon sabu o ko ɗum addi min ni songo waɗani lan sabu janono sabu sommo guiɗo jama lan waɗani lan sabu ok donc ɗon a heeɓi ko soutenement serɗa ɗo noon par exemple ɗo ko addu e ngal ari e jugol concert molanaɗo grand théâtre par ce que grand théâtre ko sal ɓuraɗo e yiɗede e nder Afrique ɗo ɓuraɗo kadi ɓurɗo labbede kadi e nder Afrique ɗon sa feƴƴiyaɓe mo Afrique du Sud on on ɗum matɗa ko hewta mélomane ɓe e fansiɓe ma ɓe anduɓe Tama Diallo ɓe ok sina min komi wari komi yewtaɓe ilan inviti ɓe ilan jeeji ɓe yoɓe ar kadi sa nani kaarijo no wawi ma mi nani wami sikki acci tawde ɗa waɗa yeeso ma yiya
siki tamede ko weli o ko nokka maɗɗo ɓuri ka donc gonga laaɓa ok donc yoɓe waɗo tout possible no ɓe arda ko fija jala woni ton d'accord tama jala depuis fuɗɗa wadde musique ko combien tourné waɗɗama no ɗawrama ko tourné hoore maɓe promoteur ɓe nodduma tawta ko heewa joa concert hono kam woni vrai vedette o vrai vedette on bon waɗi kindiya waɗi pita waɗi labbe voilà waɗi kadi kundara kamenti donc kundara ɓe andi tigi tigi tama jala komo kundara way kundara kono wiilaɓe kundara ɓe pe moɓe ɓe par ce que woɗɗo goɗɗo on no yiɗi artiste jo kundara kala ko mayarta himo tawago e association alliance on moyne aissatou kundara kanko kala ko mi artiste waɗi o nayi no il faut ɗaɓɓanno men artiste mo kundara tije lamso kadi ko animowo ɗo e émission waɗa émission ɗo kanka ɗo wino o dije ta invitanan siɗɗan ko min ɗum invitatam lamso ta invitam samedi hinomo ɗo donc mais hande o mi ƴettimo donc aray kon ɗum marɗa ko wiyaɓe kundara ɓen en tant que ɓiɗɗo mo kundara par ce que mo ma on kon ɗo wawma tambitade way ella waɗani sina kundara ko enen ko ɓerɗe wonɗa sina milan invité kundara bajjar fo surtout noon yo ɓe ar kadi ɓe yiya ɓiɗɗo maɓɓe on miñirawo maɓɓe on musidɗo maɓɓe on ko huwata kon weltina ɓe d'accord acca tama jala pourquoi choisir la musique welan par ce que ko joni neɓani komi watti handude musique no jodna goɗɗum mi yiɗu musique taw harana taw fi ɗaɓɓugol goɗɗum ma mi nangirani musique fi yomi jokku musique o fi no mi heɓira mbuuɗi mi yiɗu musique on bila neeɓi ko ɓay tun ko ongane ɗon fuɗɗi tosude mais musique bila ko moni ka école souvent mi tata hecteur ka téléphone ka noppiya tama jala waɗi école waɗi école konto yaltuɗa école bon ɗon mi mutaki ko 6e année mi yalti da wakkile ke ko gotum noon hatta andi ko noon golle ɗen si ɗuuɗi mawdi perda piiji tama jala par exemple hande artiste ɓe guinéen ɓen no heewi ko hombo ɓurɗa naɓidude artiste guinéen o artiste guinéen o way hara ko anda ɓe moƴƴa est ce que a waɗi fitrime maɓɓe tout ça bon première chose taw hella télé ka featuring ɗon taw ko mi woni nunnanan taw hayɓe mi woni golludude ɓen pourquoi fiyon ɗum par ce que mi sagande mi waɗa fit hara mi cetanike hoore an taw haysi mi lannani ƴawde fo ha fof anda hi min tungo to mi wawanayno hoore an telen ɗon après noon si mi nodda goɗɗo wallitola mais ara fokkitani nodda goɗɗo wallitola ɗon kadi aray c'est décourageant wawani hoore ma arayno jari ya noddu goɗɗo wallitoma mi sikki ɗum ka kaka duwaɗa ƴawde ɗo wanno par exemple fidrim wano tati en laaɓe wano sayfoŋen no laaɓi ni no camara en wano et tout ça ni no hande mum déjà mi propose no ɗum komo wonma explique de kon bilaneɓi komi propose a fi ɗum hay min tirlan faala ha kono min selon no mi faalira noon ko ha mi hewta o say komi wonno ɗon andi ko woni sabu par exemple alors simi rappelima ɗo goɗɗum 2006 ha 7 si je trompe pas Binet e Mousto Camara hari Mousto pullo andamo ɓe waɗi morceau mo daroma ko habbotoɗami ami anda ami voilà ɓe waɗi on morceau ɓe waɗi mo clip depuis cela Mousto Camara ko fokki o départ noɗo alors il a 2 albums ko watta ɗum kono iɗon andi noon hari ɗon kadi ko waɗata hari Mousto buyandimo hari Mousto par ce que no woodi kadi ko foɗɗon famude no woodi artiste ɓe jenteteɓe Conakry moƴƴa hara sa yalti ka seraji a nanataɓe e hara hay si woni fo walaɓe marsande kono kamɓe on hara binna souvent alhamdulillah par ce que manka kadi oyi donc min mi yi ɗum ɗon ton telen ɗon ari ɗum ɗon Mousto départ ha Paris siɓe aɗi ɗum ɗa on fit ɗon ko ɗum adde si minni simi waɗida e goɗɗo ko fendo o sayɗo ɗo ni hara na fendo ko mi propose ma ɗum voilà donc may ko fendo sayɗo par ce que mi yiɗo 2 vidéo ɗi andaro mandu ka no labba no foti et puis mi sikki tum fayda sina mi fayi ko waɗaɓe asayaɓe waɗanma o clip fiɗɗo ɗo joni ouais bien sûr bouya voilà mi yi si noon tum mi andi vraiment tu as bien posé sur ça mais est ce que
c'est clip on atampano mo ngafe ita le problème moyen be du denano makase bon tele moyen on wona min produit clip on ok anane souvent milti to hayin kadi hala kan sommo gido jama lansion o wada ni lan sabu njano no d'accord parce que ko sabu on don son addi yo be da wadi di clip uji do didi d'accord sabu on son be yidi ha be ni lan yo me ar lagine be soutenay lan ouais non ar lagine be souten lan ha ibe continue ha ni me numa me den yewtude bon donc ni mi la weltani be ten no ngade non d'accord voilà haray do ngandi toujours ko émission daru ida wonde nge darde waday 78 116 82 38 en hebi 22h48 minutes do ngandi 22h salla jabi 13 minutes gaynde parce que 22h 13 minutes fu iden 23h 13 minutes haray en gayni émission mengo ande no ko en tama jala do ngandi kono mi worani on non grand théâtre ko kanko woni voilà donc andi premier parton kanko woni aserude déjà parce que donc andi odo min ka jimitung artijo welilan aray vraiment no welammi parce que min de wuri expliquant na fiade yo min mo automatique ma ara o tawe concert kanga o respecte aussi argol golla projet makko continue habbo kadi pour grand théâtre Dakar hande tama jalla par exemple grand théâtre artiste be guinéen be buy rewi don no joui don no wela dum est-ce que hari do rêve jougo wado di salle du grand théâtre bon la rêve bien sûr la rêve jougo parce que ça nani artiste jota ko jamao si ayni a rêve yawgol ko jama wonton haray na haray déjà na a wonanta artiste jo donc mi la rêve jougo donc d'accord la rêve jougo parce que law a woni do gon ko wida kon a yimude mais hari dum do jama on andi dali ma do e ngaldo voilà andunobe mabbe fo andi Tamadiala arti e nouveau goddungo hara ya deuxième clip pour Tamadiala on parce que do andi Tamadiala ko mi anno ko mbudi kono do non e arti e Tamadiala est-ce que wondu woni non Tamadiala on tigi inde den arna Tamadiala inde den arna Tamadiala inde anden tigi inde man tigi no donc donc après donc wada ka privé joni voilà ka nyawlo ndire non wada ka privé donc okay, d'accord voilà ndara deuxième clip pour Tamadiala on arten si chaque terrain clip mboma on parce que donc andi min ni on 30 de Dakar concert on heewi à Paris donc andi parrain jo men ko monsieur Abdoulaye Dawda Diallo jama foyi e yeyi ha hewtoyi mo ka Damal Palais e naati ka bureau makko conseil et social et environnemental o réserve jama guinéen on fo et non de hombo et non de président Mamadou Salou Sow le président ensemble pour le Sénégal en même temps le directeur général ASP on wondo do en tout cas ko wakilagol enen be wi neddo ko bandum neddo ko mo ma goddo ko mo ma avam mo goddon ta salo kama kon yidugol hore mun na anyangal goddo donc haray don andi si Allah lan on jabi haray hiden bimbi julde ko enen ben Fatoumata Samake madame Cham Marenjong haray den kantare Dakar entrain ko 5000 francs pet engal me wadali 10000 ko 5000 wadali jama pour mederen sarna le crise kala kadi yalto o yandi en torondiri grand théâtre ala problème goddo agresa tama goddo wujjatama goddo yennatama goddo piyatama sécurité no garantie à 100%. On famille si feƴƴi don kala kadi yalto wonon hatan yetta kaydi mum ndin watta ka jeefa yalta yaha fija hamo jippo kadi si gayni yetta siara haray ko teddungal le modon mi yewti hande nde yewtere pour ka mi yewti nde ko pour yon andu grand théâtre ko sécurité ko état jeey dum don wona privé sa ko wona bon ko saye ko ma dabba dum do seba dum do tout va bien là-bas. Merci haray grand théâtre e bimbi judde donc si Allah lan don jabi sereji din fop Tamadiala no juude mo bay don andi do yidi pay kum yimay kum giggol woni sereji din Sénégal do invité sereji din et surtout nos mettre chauffeur en kadi be fo yibe invita ouvrier fop kad no invita yo be ar ko Tamadiala woni ton Tamadiala won ton mo finata dawa non o ngalano Tamira Diala goy
ko sa fini adabi si tama jala sina ɗum de ko immo mosa ɓeyɗo jama ka acca régime may ka deuxième clip tama jala arten ka dernier wawi waynodirde so Allah jaaɓi ha e lendi kadi inchallah ŋacciday men pourquoi o morceau ɗo ŋacciday men o ŋacciday men bon ko inspiration tu ngari ardiri noon waɗi simi composé texte on donc a weldano e goɗɗo yimɓe naati hakkude mum voilà heɓaki taw ko inspiration ardi noon nani ɓe ayna o ŋacciday men hakkude amen o ŋacciday men j' espére que ara ko ay goɗɗo weldi après gorejo mari naati hakkude mon haɓu ɗon et tout ça non bon ko inspiration ardi noon inspiration mala acca ƴette goɗɗo ka ligne allo allo oui on jarama ɗo e jam jam tinna ala toon alhamdulillah ɗum maki on ɗo noddami on to jam tinna ɗewo iɗo on to mbeɗo seeni wakam iɗo seeni wakam miɗo heeɗi yon kono ino yattude men on tama jala allez merci beaucoup 78 116 82 38 ko ɗo salminten Kadiatou Fouti o yeey ɗo kala taxi motojo kanko wiyete ɗum Fouti Kadiatou en salminima moƴƴa moƴƴa kankadi o wakam ɗo salminen ɓe wakam ɗo ɓe fof en ɗo noon darde télévision on min noon si 22 heures yoni téléphone on taw sona 50 appel si mi tardi 10 minutes ko mami waɗa téléphone o moddo avion par ce que man fof no wi ko Jama TV émission on darata miɗo weltani on vraiment weltani on kadi no weltani on kadi weltori on kadi en tout cas la welti noon acca ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo 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 oui jarama ɗa jang allo seeni wakam ko Sayfon Balde de fana Sayfon Balde ala ɗo Sayfon Balde ala ɗon mo laggine Sayfon laggine acca Sayfon no laggine fewn ɗo walla mo France déjà mo yeeyi moygol awa waɗe ɗon miɗo yiɗimo joni ha yima mi andara mi waɗi ko ka yimoɗa ko waɗen ɗum ɗon acca merci beaucoup ara yande na Sayfon Balde on ɗo ko tama jalla c'est à dire ko ɗum sendi yimɓe ɓen gonga ma mo kala no mari fan kono si arti jooɗi ke plateau ndegel donc on ɗon duwaɗa soutenude par ce que kanko kadi un jour viendra o wa'ay wano oɗa wayi noon c'est comme ça l'artiste c'est comme ça aussi le chose acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo oui on jarama mi nodde waniɗo kibino mo waɗa découvrir woɓɓe ɗono miɗo jooɗi mbuuru mo nodda o waɗa découvrir iɗon jooɗi mbuurɗo nodda men enen noddi o wala découvrir mi faala o waɗana mboma o sofere ɗon premier wiiji pumatta sofere en ɗo merci mi waɗanayi on mboma nani miɗo yiiro noon ɓe jaara laɓe ɗen foppo haa e laɓe saare foppo ɓe guireɓe ɗen fof miɗo salmina ɓe onon mbuuru fof préparé argol concert mboma o noon awa waɗane men noon mboma o yandi mi jeeji yonde ɗo ɗon yaaloyaade ɗo jaraɗa jeejam men donc komin mari toɗiɗa min on jarama merci beaucoup acca merci beaucoup mbuurɓe salminama o yi télévision on kono faariɗa o tama jala cama ono dar télévision on déjà hay hande hay ka réseau sociaux en waɗa ko jama on darten sino jooɗi no concentré ka salon ji mum ono kono wiɗa ɓe fans ɓe on ɓe mbuuru ɓe andanoma no dardem bon sina ɓe weltonaɓe hiwra kadi ɓe jarna donc kamɓe kadi koɓe waɗi tout possible no ɓe arda ɓe tawde murande walla ɓe ƴetta tama jalla ɓe naɓa mbuuru ka fof haray no duwa voilà salminen boy pi masta kankadi concert makko mbuur feƴƴito no moƴƴiri salminen karama ko Mamadou Winda Diabo e ɗo noon artiste jo arɗo o karama ko Mamadou Mawde ya hiwroyoɓe passé ko mawɓe yiɗuɓe génération yiɗuɓe faɓɓen yiɗuɓe kadi artiste guinéen o naafi ko karama ko yagal ɓe waɗata e sa nani hande artiste guinéen o fop alamo wacca karama ko Mamadou donc haray en calminiɓe en weltanike ɓe moƴƴa moƴƴa kamɓe kadi koɓe invité ka concert man ɗaruma no ɗumanni grand théâtre so Allah jaaɓi haray en salminiɓe kamɓe kala moɓe wondi kaɓe jooɗi ɓe darde émission on ɗo acca salminen séréji ɗin fof wano séré fooli rewɓe séré fotti fooli
sere nene goto sere Jo Diallo sere Majina Hulali salminen kadi l'association Mari Fala on haka Muna Sen salminen Sarriva sere janga sere 3 salminen femme de robot salminen sere 13 kala mon daro man to ka sere no jogi dum do en salmini dum en accali hay e goto sere Yama Jaaja depuis Pikine to Thiaroye salminen kadi sere Kadiaton sere Fotteng gollen kambe fo no salmina kadi sere yurmoniral benno kadi ko non benite sere yurmo sere 15 ans e sere nene muntaga kadi salminama depuis Medina aka kala sere mon dawro man to kano do ko teddugal le mon concert on bimbi julde donkin konto dum watta ko Grand Théâtre de Dakar donc en salmini au passage Alpha Jodara no dilan o wi bela mi yewti Dakar merci monsieur Alpha Jodara inchallah mais sutena yan kadi concert ma ngi Bamali Salla Jabi allez ko hondum tama jala wawda wayntorde ha e Salla Jabi ha arto en dernier émission har artiste be ngari mais wadan tour de table on tato kala ok bonata ɗo sina mi weltike déjà ko en wutuɗo lando ko mi weltanike su tonoji jeɓɓe mi weltanike nombre groupement o fof mi weltanike on invitation rendez-vous lendemain de la fête de Tabaski haray en fof koye moɓodir souteno par ce que ɓawo jama on wawata artijo haray ko 0 bon soutena programme on haray ko welo won ton donc ko énergie totale on Tamadiala hollirta ton ñi d'accord Tamadiala ko énergie totale total passer la réunion pas no Sofian vraiment et puis vidéo ji c'est excellent haray merci beaucoup no famille ton non kadi projet ñano kadi no arde inchallah no way wonde dans un mois haray projet awjuɗo kadi c'est-à-dire vidéo complet si minni projet ando ara timmi no chani projet msika ko sorti album ko don fu bon no dum non kadi hewtay d'accord dum non kadi hewtay no landi say ok bon ara projet ñano kadi yaltay ko yama on prépare fi dum non kadi d'accord ara jitani soutenance jidi ka abonnement ka sen YouTube man ko bon sen YouTube on no windi Tamadiala page Facebook kon kadi men fop no windi Tamadiala d'accord fala do abonade on wawi wadde Tamadiala abono et puis like wada tout pour soutenir les artistes parce que vraiment wobbe ko profiter artistes wobbe wala ta artistes ko be profiter makko en tout cas Tamadiala ma soutien vraiment à 100% ko lusi maxime be ka aussi de jorno do mi wala no quatre vérité and enen ko enen woni association goto quel que soit la comme promoteur jo mais en tant qu'acteur culturel mon pendant depuis 2002 la wadde dum do donc no wodi ko andi mi mum seeda no wodi kadi ko annala e mum boy mais côté promotion ya promoteur ya kadi on tigino e mum vraiment haray mimmi do andi artiste be mi do andi e kono yangi mon king c'est parce que jokke pas mal de artistes par exemple Binet hande bon me jokke mo do Halima mi do maydo ko mi fuddani mo yo yimu tu vois non et puis e wobbe go kadi wobbe go fo wolataake bay ko sa walli goddo ko fi Yalla wallirdamo kono hara mi do souhaite vraiment bon chance et puis jabe don jeyede kadi jabe don on artiste on jeyegol haray en salmini jama on fop be joni rendez-vous Salla Jabi bimbi judde donki au grand salle de Grand Théâtre de Dakar min ñew entrée ko 5000 francs ndare mboma wayno diren on je dis bye ciao merci kala on do ndar de émission on le président Thiamala Bari Bantangel kanko o salminama moƴƴa en tant que le président le kanko jogiti inete ko meilleur promoteur au Sénégal en salminimo en weltanike e moƴƴa Safiatou Madame Bari salminama Souleymane Sarr l'organisation aussi salminama et puis Balde depuis la Guinée Conakry aussi va émission tout temps ciao merci beaucoup en lendi Salla Jabi 14h après 22h merci beaucoup